المدايا سرقة خلا سرقة المدايا سرقة خلا جامع جو إذا الشرق شمالي ضيق وحبا شيخ رسولا شوق شمالي ضيق وحبا شيخ رسولا جامع جو ومن سرك مكرمك بشوى مقبولة أمحو خيوي دنگبیجا نافدار فاطمه عیسی دی سال 1934 ده لگند ارزگینی آذربایجانی هات جیانه و جه اشیره بروکیانه. پشتی جدایی کتبه به 3 سالان مالباتا ویجی کوچپر دبه و لگند حمزلی اریوانا ارمنستان بجیده به. مالباتا وی پشتی هلوشینا سوویتا کن جالی دولت ارمنیان و تاوی 50,000 کردین دن تین سرگون کرن. فاطمه عیسی تاوی مالباتا خوال هریما کراسنادار روسیای بجیده به کوه دمه گل کرد جی لور بجیبه بون. آخر کو ام وگرن زاروکاتی اوی که جبر سدمین آبوریه یان جبر زختین مالباتی و جواکی نایزانین لی فاطمه جوان تو وقتی نشاندنه دبستانه و هیش 14 سالیه هاتیه زوجاندن. جیان اوی لزوزانین اریوانه در باسویه. دی سال 1972 ده جبو کوجینه که دنگبیج لرادیوی اریوانه بخبته اندامین رادیوی زند و بندان باددن و لکسه که دیگرن. جبر وی چنده جی اندامین رادیوی گند به گند دیگرن و گوه ددن دنگ جینین کرد این دنگبیج. خباتکارین رادیوی اریوانی این تکیلی گلان و چاندین وان این سوویت ایتین گند فاطمه عیسی و دخوازن دنگی وی جی ببیزن. بگومان به بهیستنا دنگ فاطمه عیسی را هما ببیجن ماتمایی دمینن. قیدا دنگ فاطمه عیسی تگیرتن و سترانا کوی گوتو بو سترانا لولو محو بو کو پیش رادیو اریوانی ده هاتو شاندن و یک جوان سترانان بو کو خلکی هری زیده دخواست لی گهداری بکیه. جنین کوی وقتی در رادیو ده سترانان دگوتن به پرانی ازدی بون وکه سوسکا سمو و زادنا شاکر. لی برپرسیارین رادیوی دخوازن جنین نه ازیدی جی در رادیوی ده جی بگرن و به وی اوایل گندن کردان دگرن دان کردنگی نو کفش بکن و قید بکن. فاطمه عیسی و روژن و ها ببیرتینه. جنین کوی دم در رادیو اریوانی دستران دگوتن کردن ازدی بون. لی جبو کو دنگین جنین کردن سونی جیور ناسکرین خباتکدان دست پیکرین. جبرویه که هاتن گنده مجی. برای من جی خباتکارین رادیوی را پیشنیار کری بودا کل من جی گودار بکن. من چند سترانین کلاسیک گوتن. روژین پاشه وان از بریم رداکسیون رادیوی. ده ستودیوین رادیوی اریوانی ده تنی 5 کلام فاطمه عیسی قید کرن. یعنی ین کوتی زانین F5 کلامن لولو محو، هردینی، شیرو دینو لوندو، لولو گده و امراغا. به تایبتی جی لولو محو دناف گهدن رادیو اریوانی ده و پاشه جی دناف خلک کردستان هموی ده گلکی دنگ وده ده و خلک جی حزد که. المدايا سرقة خلا سرقة المدايا سرقة خلا جامع جو إذا الشرق شمالي ضيق وحبا شيخ رسولا شوق شمالي ضيق وحبا شيخ رسولا جامع جو ومن سرك مكرمك بشوى مقبولة أمحو خيوي سترانا لولو محو بحثا اوینا دنابر محو و تلی رحانی دادیکه. فاطمه عیسی جی اوینه به دوی تلی رحانی تینه سر زمان.
Tê gotin ku ev her du evîndar di sala 1910 de li Herêma Makuya Rojhilatê Kurdistanê jiyane. Gava ku mirov behsa Fatma İsa bike nabe ku keda egîdê cimo mîrê bi lûrê ji bîr bike. Ji lewma melodiyên wî stranên Fatma İsa bi ruh û can kirine û hiştine ku ew melodî zû bi zû neyên ji bîr kirin. Nivîskar û helbestvanê Kurd Tosnê Reşîd derbarê qeydên Fatma İsa de agahiyên bi vî rengî parve dike. Di arşîva me de doret bî stranên Fatma İsa hebûn. Ez û Nûra Cewarî bi taybet ji bo tomarkirina stranên Fatma İsa çûne gundê wan. Wê ji me re 20 stran gotin. Gava em çûne Awisturyayê me nekarî arşîvê bixware bibin. Dema em vegeriyan jî ji wê arşîvê kêm tişt mabûn. Yên mayî jî nihala Awisturyayê ne û Nûra Cewarî li ser wan kar dike. Fatma İsa di 15 çilêya 2010 de li Surguniyê yanî li bajarê Krasnodarê wefat kir. Fatma İsa wê bi stran û cil û bergên xwe yên Kurdî û bi dengê xwe yê xweş her û her di nav Kurdan de zindî bimîne. Allah havlu soğuk kaynatlar yok.